This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Yes, ibihe byiza nanone kuri mwe mukunda ibiganiro binyura no kuri Nepo TV Official. Mbaye ikaze, murabibona neza kuri screen zanyu. Nzanye ubusesenguzi bwimbitse bucukumbuye neza cyane imikino y'igikombe cy'isi kigiye kuba mu kwezi kwa gatandatu kikabera hariya muri Canada, Mexique ndetse na Amerika. Ndaje ngende mbasesengurira akantu ku kandi, ndakubwira bamwe mu bakinyi b'aba star bitezwe muri iki gikombe cy'isi, ndakubwira amastade kandi azakira imikino y'iki gikombe cy'isi kizaba mu kwezi kwa gatandatu. Ndaza kukubwira kandi buri gihugu inshuro cyitabiriye uduhigo gifite muri iki gikombe cy'isi. Ndaza kukubwira byinshi bigiye bitandukanye, amasaha y'iki gikombe cy'isi kizaya kibera bitandukanye nuko byari bisanzwe, ndetse n'uduhigo twinshi tugiye dutandukanye tuzaranga iki gikombe cy'isi kabisa. Ndumva nagenda bayikaze neza cyane, nkahitanza tugatangira tubirebera hamwe. Icyo nagusaba mbere uko dutangira, ibuka kureba ko wakanze subscribe ndetse ukore na comment, tuzatuzinyuzamo amaso, like kandi nawe n'ingenzi, ndetse na share, ubundi tujye tubana muri munsi. Icyo uraza kumenya muri iki kiganiro, kumera z'iki kiganiro uri buze gutungurwa n'udushya ndi buze kukubwira muri iki kiganiro. Icyo usabwa ni ugutega amatwi iki kiganiro neza witonze kugera ku musozo, ubundi ukamenya byinshi kabisa bigomba kugenda biranga iki gikombe cy'isi, ndetse ndi buze no kukugira amateka gato mubwire kuri mwe mu byagiye bigenda biranga imikino y'igikombe cy'isi. Mbaye ikaze, nitwa Nepo, iyi ni Nepo TV Official. Reka nze dutangire muri ubu buryo. Yes, nongeye kuba ikaze nkuko nari mbasezeranyije. Ndaje ngo dusesengure imikino y'igikombe cy'isi igiye kuba mu kwezi kwa gatandatu, izatangira ku tariki ya 10 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026. Reka duhere gato mu mateka. Ni imikino y'igikombe cy'isi igiye kuba ku nshuro 23. Bira byose nicyo wamenya. Ni imikino y'igikombe cy'isi yatangiye gukinwa mu mwaka wa 1930. Nicyo wamenya. Ni igikombe cy'isi cya mbere kandi cyatwawe n'igihugu cya Uruguay muri mu mwaka wa 1930 nyine. Ni igikombe cy'isi kandi giherukwa n'igihugu cya Argentine mwaka wa 2023 nako mwaka wa 2022 murabyibuka. Ni igikombe cyatwawe na Argentine, ni igikombe cyabereye mu gihugu cya Qatar. Ni igikombe cy'isi kigiye kuba tuzatangira ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu nkuko nambikubwiye, kikazagera ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026. Ikindi ugomba kumenya kuri no mikino y'igikombe cy'isi, ni igikombe cy'isi kigiye kubera mu bihugu bitatu bigiye bitandukanye. Ni ibihugu bihe? Ni igihugu cya USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Nibyo bihugu bigiye kugenda byakira iki gikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi kandi kizabera mu migi igera kuri 16 igiye itandukanye. Ni igikombe cy'isi kizakinwa imikino muri rusange yose, ni imikino igera ku 104. Ni ubwa mbere mu mateka bizababayeho muri iki gikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi kandi kizaba kigabanyijemo amatsinda 12. Matsinda 12 nicyo wagenda umenya. Ni igikombe cy'isi kandi bwa mbere mu mateka cyavuye ku makipe, cyakinonga n'amakipe agera kuri 32, cyavuye ku makipe 32 rero kiza kugenda gishyirwa ku makipe 48. Nicyo wagenda umenya. Ikindi kintu wamenya muri iki gikombe cy'isi cy'umwimerere cyangwa se cy'umwihariko nuko noneho kera kabaye cyakiriye nibura amakipe 10 akomoka hano ku mugabane wa Afrika. Ni ibihugu 10 bikomoka hano ku mugabane wa Afrika bizakina iki gikombe cy'isi. Nicyo kintu wagenda umenya muri iki gikombe cy'isi. Kandi nanone ikindi kintu kandi wamenya muri iki gikombe cy'isi cy'umwihariko, ni igikombe cy'isi kigiye kuba kubera mu bihugu bitatu bitandukanye. N'ubwa mbere bizaba bibayeho nkuko nababwiye, Amerika, Mexique ndetse na Canada. Nicyo naba nkubwiye kuri iki gikombe cy'isi. Ikindi kintu wamenya kuri iki gihugu cya Mexique kizakira iki gikombe cy'isi, ni igihugu cya Mexique kizaba cyakira igikombe cy'isi ku nshuro ya gatatu, kuko cyabikoze mu mwaka wa 1970 cyaki igikombe cy'isi. Mu mwaka wa 1983 nabwo cyongera kwakira, ndetse no mu mwaka wa 2023 kigiye kugenda cyakira igikombe cy'isi. Igihugu cya USA kandi nacyo cyangwa se USA
kigiye kwakira igikombe cy'isi ku nshuro yacyo ya kabiri nyuma y'igikombe cy'isi bakira mu mwaka w'1994. nicyo wagenda umenya. Igihugu cya Canada cyo nicyo wamenya nuko ari ku nshuro yabo ya mbere bagiye kwakira igikombe cy'isi, nicyo naba nkubwiye. Ikindi kintu, hari zimwe muri stade zitandukanye ngiye kugenda nkubwira, ariko icyo wamenya ngiye guhera kuri stade izakira umukino wa nyuma. Stade izakira umukino wa nyuma bayita MetLife Stadium, iherereye aho bita East Rutherford, New Jersey. Bisa aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho hazagenda habera umukino wa nyuma. Ikindi kintu twihuze cyane, umupira uzakinwa muri iki gikombe cy'isi wita Trionda. Uwo ni umukino, uwo niyo baro cyangwa se umupira uzakinwa muri iki gikombe cy'isi, kuko ni umupira ugaragaramo ishusho ya triangle igaragaza cyangwa se simboliza ibihugu nyine bitatu bizakira iki gikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi kandi kizinjiza amafaranga menshi, kuko kizinjiza agera kuri billion cyangwa se miliyari 10 na miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika. Kikazaba ari igikombe cy'isi kinjije amafaranga menshi kuva cyatangira gukinwa. Ikindi kintu ngiye kukubwira, zimwe muri stade zizakira imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2026. Izo stade wakwibaza uti ni zihe? Ngiye guhera kuri stade zo muri USA cyangwa se zo muri Amerika zizakira igikombe cy'isi. Ni stade zigera kuri stade 11. Izo stade 11 zirere mu mujyi igiye itandukanye. Stade ya mbere bayita Mercedes-Benz Stadium, iherereye mu mujyi wa Atlanta. Iyo ni stade ya mbere izakira umukino w'igikombe cy'isi iherereye muri Amerika. Indi stade yo muri Amerika bayita yitwa Gillette Stadium, iherereye mu mujyi wa Boston. Iyi nayo ikazakira igikombe cy'isi. Mu mujyi wa Dallas kandi naho hari stade izakira umukino w'igikombe cy'isi bayita AT&T Stadium, nayo ikazakira umukino w'igikombe cy'isi. Mu mujyi wa Houston kandi hari iyo bita NRG Stadium, iyo nayo ikazagenda yakira iyi mikino. Mu mujyi wa Kansas City hari iyo bita Arrowhead Stadium, iyi nayo ikazagenda yakira imikino y'igikombe cy'isi. Indi stade iherereye mu mujyi wa Los Angeles bayita SoFi Stadium. Undi mujyi uzakira imikino y'igikombe cy'isi ni umujyi wa Miami. Kabisa hari n'ikipe bita Inter Miami ikinamo kizigenza Lionel Messi, bayita Hard Rock Stadium. Iyi nayo ikazakira imikino y'igikombe cy'isi. Mu mujyi wa New York naho hari stade bita MetLife Stadium. Uko nabivuze haraguru, iyi stade nayo izagenda yakira igikombe cy'isi. Nababwiye ko iyi ariyo stade, iyi MetLife Stadium, nababwiye ko iyi stade ariyo izagenda ikinirwaho umukino wa nyuma w'iki gikombe cy'isi. Indi stade iherereye mu mujyi wa Philadelphia. Mu mujyi wa Philadelphia kabisa, ahangaha hari stade bita Lincoln Financial Stadium Field. Iyi ngiyi ni stade nayo iherereye Philadelphia, nayo ni stade izakira imikino y'igikombe cy'isi. Indi stade iherereye San Francisco. Iyi stade bayita Levi's Stadium, iyi nayo ni stade izakira imikino y'igikombe cy'isi. Kuta cyane twerekeze mu mujyi witwa Seattle. Umujyi witwa Seattle hari naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari stade yitwa Lumen Field Stadium. Iyi nayo ni stade izakira imikino y'igikombe cy'isi. Muri Mexique ho ni stade zigera kuri 3 zizakira imikino y'igikombe cy'isi. Stade ya mbere iherereye mu mujyi wita Guadalajara, ni stade bita Estadio Akron. Iyo ni stade izagenda yakira iyi mikino. Indi stade bayita Mexico City. Nako ni umujyi witwa Mexico City, hara muri Mexique. Ni stade bita Estadio Azteco. Iyi ni stade nayo izagenda yakira imikino. Indi stade ni stade bita Estadio BBVA, ni mu mujyi wa Monterrey hariya muri Mexique. Umva ko igihugu cya Mexique gifite stade zigera kuri 3 zizakira imikino y'igikombe cy'isi.
Ikindi gihugu ni Canada, cyo kizakira imikino y'igikombe cy'isi ariko kuri stade ebyiri gusa mu mijyi ibiri ikomakomeye. Mu mujyi bita Vancouver hari stade izakira yitwa BC Palace Stadium. BC Stadium Palace, iyi ni stade izakira imikino y'igikombe cy'isi hari Vancouver, mu mujyi wa Vancouver. Undi mujyi uraho bita Toronto hari muri Canada ni stade yitwa BMO Field Stadium. Iyi ni stade izagenda yakira imikino y'igikombe cy'isi. Ibyo nibyo naba nkubwiye ku ma stade azakira imikino y'igikombe cy'isi. Ahubwo reka nze no tujye mu bigwi n'amateka y'aya makipe azakira iki gikombe cy'isi. Reka nze nabwo twinjire muri ubu buryo kabisa. Ariko mbere yuko twerekera ahangaha nongere nkwibutse ibuka kuraba ko wakanze subscribe rusanga utarayikanze ukandeho tujye tubana buri munsi hano kuri iyi channel Nepo TV official, ubundi tujye tubana neza cyane. Nkuko nayo mbwiye iki gikombe cy'isi kizakinwa mu matsinda 12. Ubwo ngiye kugenda nkubwira itsinda kurindi, ubwire buri gihugu uduhigo gifite muri iki gikombe cy'isi, ubwire umukinnyi w'umustari iki gihugu buri gihugu kizaba kigenderaho, ndetse ubwire n'inshuro buri gihugu cyagiye gitwara iki gikombe cy'isi muri rusange. Kanze dutangire duhereye mu itsinda, ngo tugiye guhera mu itsinda rihe mw'abantu mwereka. Duhere mu itsinda A. Itsinda A ririmo ibihugu nka Mexique, South Africa, Korea, Republic, Czechia. Ni ibyo bihugu biri muri iri tsinda A. Muri iri tsinda A duhereye ku gihugu cya Mexique. Ni igihugu cya Mexique cyitabira igikombe cy'isi inshuro zigera kuri 17. Nta gikombe cy'isi iki gihugu kigira. Umukinnyi w'ingenzi kizaba cyifashisha bamwita Irving Lozano. Uyu niwe bazaba bagenderaho. Ni igihugu giherereye muri North America, muri CONCACAF kabisa. Nicyo wagenda umenya. Kure cyageze muri raundi ya 16 muri 16 kirangiza. Nicyo wagenda umenya. Ikindi gihugu ni South Africa. Ni igihugu cyitabiriye imikino y'igikombe cy'isi inshuro zigera kuri 3. Umukinnyi w'ingenzi bagenderaho bamwita Perskau. Uyu kabisa umwe mu bakinnyi bagenda bafasha igihugu cya South Africa. Ni igihugu kandi gifite agahigo ko kuba aricyo gihugu cya mbere cyakiriye imikino y'igikombe cy'isi, kuko cyakiriye imikino y'igikombe cy'isi yabaye mu mwaka wa 2010. Nicyo naba nkubwiye kuri umugabane, kuri iki gihugu cy'ubugereye ku mugabane wa Afurika, ndetse kimbo ni muri CAF. Nicyo wagenda umenya. Ikindi gihugu bacyita Republic of Korea. Ni igihugu cyitabiriye igikombe cy'isi inshuro zigera kuri 11. Nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi bagenderaho bamwita Heung-min Son. Uyu nguyu muramuzi, yakinnye amakipe nka Tottenham Hotspur. Uyu niwe bagenderaho. Ni igihugu giherereye muri Aziya. Iki gihugu agahigo gifite, iki gihugu nako kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi hari mu mwaka wa 2002. Nicyo wamenya. Czechia ni ikindi gihugu kitabiriye ku nshuro ya 9. Ni igihugu kidafite igikombe cy'isi. Ni igihugu gifite umukinnyi ngenderwaho witwa Patrick Schick. Nicyo wamenye. Igihugu giherereye kuri muri UEFA, ahari ku mugabane w'Uburayi. Iki gihugu kandi cyo wamenya kure cyahageze ubwo cyari hari mu mwaka wa 1962. Nicyo waba ugiye umenya. Kwerekeze mu itsinda B. Itsinda B ririmo Canada, Bosnia Herzegovina, Qatar ndetse na Switzerland. Duhereye ku gihugu cya Canada, ni inshuro yabo ya kabiri ubwo bagiye kuba bitabiriye igikombe cy'isi. Nta bikombe bafite. Umukinnyi bagenderaho bamwita Alphonso Davies. Gagahigo nuko iki gihugu kizaba kigiye kwakira imikino y'igikombe cy'isi nyine muri mwaka wa 2026. Bosnia Herzegovina, iki ni igihugu cyitabiriye ku nshuro ya mbere. Umukinnyi bafite bagenderaho bamwita Edin Dzeko. Uyu nawe muramuzi cyane. Igihugu kibarizwa ku mugabane wa Europe. Igihugu nacyo nicyo wagenda ukimenyaho. Igihugu cya Qatar ni ku nshuro yabo ya kabiri, kuko inshuro ya mbere baracyakiriye
abayi bigeze kwakira imikino y'igikombe cy'isi murabyibuka mwaka wa 2022 nk'uko nari nababwiye ni ku nshuro aba kabiri bari bitabiriye iki gikombe cy'isi. Umukinnyi bagenderaho bamwita Akram Afif, uyu niwe bagenderaho, ni igihugu giherereye muri Aziya, igihugu nyine nk'uko nimbivuze cyakiriye imikino y'igikombe cy'isi mwaka wa 2022 ni cyo wagenda umenya ku gihugu cya Qatar. Ikindi gihugu bacyita Switzerland, ni igihugu cyitabiriye inshuro 12 nta gikombe cy'isi bafite. Umukinnyi bagenderaho bamwita Granit Xhaka, nicyo wagenda umenya kabisa, niyo umukinnyi w'umutari hariya mu gihugu cya Switzerland, bigeze kugera muri kimwe cya kane inshuro zigera kuri 3, nicyo wagenda umenya kuri iki gihugu cya Switzerland. Kwihuta cyane tujya mu itsinda C ririmo igihugu bita Brazil, Maroc, Haiti, Scotland ndetse n'ibyo ngibyo ni ibihugu bigera kuri 4. Iri tsinda icyo wamenya ni igihugu cya Brazil kigiye kwitabira inshuro ya 23, ni igihugu nyine cyitabiriye irushanwa ry'igikombe cy'isi inshuro zose, kuko ari nacyo gihugu gifite kuba gifite ibikombe by'isi byinshi, kuko gifite ibikombe bigera kuri 5. Abakinnyi b'ingenzi kigenderaho b'abastar ni uwitwa Vinicius Junior wamuzi muri Real Madrid, ndetse n'umukinnyi ukina muri Santos na wundi witwa Neymar Junior dos Santos. Bakaba ari bo bakinnyi bagenderaho igihugu giherereye muri Amerika y'Epfo, nicyo wagenda umenya. Ni igihugu nyine gifite umwihariko wo kuba cyaritabiriye buri rushanwa ry'igikombe cy'isi cyagiye gikina, nicyo n'abahubwiye. Igihugu cya Maroc cyitabiriye inshuro ya 6, ni inshuro ya 7 kizaba cyitabiriye. Umukinnyi kigenderaho umutari bamwita Achraf Hakimi, umugabane n'Afrika nk'ibisanzwe, cyakoze ibikomeye kuko kigeze kugera muri kimwe cya kabiri mu mwaka wa 2022, cyageze muri kimwe cya kabiri iki gihugu igikombe cy'isi, nicyo naba nkubwiye ku gihugu cya Maroc. Reka twigire kuri Haiti, ni ku nshuro ya 2 nayo izaba igiye kwitabira. Umukinnyi ngenderaho bamwita Duken Nazo, uyu nguyu nawe ni umukinnyi bagenderaho mu gihugu cya Haiti, igihugu ari igihugu gihoramo intambara. Iki gihugu rero kigeze kwitabira iki gikombe mu mwaka wa 1974, nicyo nawe ngiye kubwira. Scotland ni igihugu kandi kigiye kwitabira nacyo ku nshuro ya 9, ni igihugu gifite abakinnyi bakomakomeye. Umukinnyi w'umutari bagenderaho bamwita Andy Robertson, ni muramuzi cyane amakipe nka Liverpool, uyu nguyu niwe bagenderaho cyane. Iki gihugu kandi ni igihugu kigeze kirenga muri group stage, cyagiye gihita kigenda gisezerwa, nicyo wabumenye. Tujya mu itsinda D. Itsinda D ryo tsinda rya kane riherereye mu USA, izakira imikino Paraguay, Australia ndetse na Turkiya. Ni itsinda duhereye nko kuri USA, ni igihugu kizaba cyitabiriye ku nshuro ya 12 nta gikombe cy'isi bafite. Umukinnyi bagenderaho bamwita Christian Pulisic, nicyo wabumenye kuri iki gihugu. Ni igihugu kandi kigeze kugera muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'isi bakiye mu mwaka wa 1930, nicyo naba nkubwiye. Ikindi gihugu ni igihugu bita Paraguay, ni ku nshuro ya 9 bazaba bitabiriye, ni ibikombe nta gikombe bafite. Umukinnyi bagenderaho bamwita Miguel Almirón, uyu mukinnyi w'ingenzi bagenderaho cyane, ni igihugu giherereye muri South America, hariya mu majyepfo ya Amerika kabisa, kigeze kugera muri kimwe cya kane mu mwaka wa 2010 mu gikombe cy'isi cyaberaga muri Afrika y'Epfo, nicyo waba ugiye umenya. Ikindi gihugu ni igihugu bita Australia kabisa, ni ku nshuro yabo ya 7 bazaba bitabira iki gikombe cy'isi. Umukinnyi bagenderaho bamwita Matteo Leki, uyu nguyu niyo bazaba bagenderaho. Gerere ku mugabane wa Aziya, iki gihugu agego gifite kigeze kugera muri kimwe cy'umunani mu mwaka wa 2006, nicyo naba nkubwiye kuri iki gihugu cya Australia. Ikindi gihugu bacyita Turkiya kabisa, nacyo ni igihugu kizaba cyitabiriye ku nshuro yabo ya 4, ariko nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi bagenderaho bamwita Hakan Calhanoglu, uyu nguyu niwe umukinnyi w'umutari bagenderaho. Ni igihugu giherereye ku mugabane wa Europe ndetse yitwaho gato kuri Aziya. Ni igihugu kigeze kugira umwanya wa 3 mu mwaka wa 2002 mu gihe muri iki gikombe cy'isi. Kwihuta cyane mu itsinda rya 5 groupe A, ni igihugu cy'Ubudage, Curacao, Cote d'Ivoire, Ecuador, ni igihugu bereye muri itsinda. Igihugu kirimo gikomeye ni Ubudage, bitabira inshuro zigera kuri 20, ubwo ni inshuro 20 bazaba bitabiriye. Ni igihugu gifite ibikombe by'isi bigera kuri 4. Ni igihugu kandi gifite abakinnyi batandukanye b'abatari nk'uwitwa Jamal Musiala, akazaba ari umwe mu batari bazaba barangwa hari ahantu. Umugabane gerereho ni umugabane wa Europe, agego cyagiye gikina finali nyinshi
zigiye zitandukanye kuko kinafite nyine ibikombe byinshi bigera kuri bine byose kandi finale zigiye zitandukanye nicyo naba nkubwiye. Kurukao ni igihugu kitazwi cyane, ni inshuro ya mbere kiraba cyitabiriye ibikombe by'isi ntabyo. Umukinnyi bagenderaho bamwita Leandro Bakuna, uyu nicyo agenda amenyereye muri CONCACAF. Iki gihugu ni ubwa mbere kiraba cyitabiriye. Ikindi gihugu bakita Cote d'Ivoire kiraba cyitabiriye inshuro 3, ni inshuro ya 4 kiraba cyitabiriye. Umukinnyi bamugenderaho bamwita Sebastien Hala, uyu kabisa niwo bagenderaho muri Cote d'Ivoire. Ni igihugu giherereye hano ku mugabane wa Afurika. Ni igihugu kandi cyagiye kigira abakinnyi bagiye batandukanye nk'abitwa ba Didier Drogba, uyu wigeze guhabwa inkweto ya zahabu muri iki gikombe cy'isi. Nicyo wagenda umenya. Uyu Didier Drogba w'umunya Cote d'Ivoire, uyu nguyu ari mu bantu baje kugenda bitwara neza mu gikombe cy'isi bagiye bakina. Nicyo wamenya kuri iki gihugu cya Maroc. Ahubwo reka tujye ku gihugu kindi gikurikiyeho bakita igihugu cya Ecuador. Igihugu cya Ecuador ni inshuro ya 5 kiraba cyitabiriye. Umukinnyi bagenderaho bamwita Moses Caicedo, muramuzi cyane hala mu ikipe ya Chelsea. Igihugu giherereye mu mugabane wa Amerika, majyepfo ya Amerika kabisa. Nicyo wagenda umenya kigeze kugera muri kimwe cy'umunani mu mwaka wa 2006. Twihute tujya mu itsinda F n'iryo gatandatu. Igihugu kirimo gikomeye ni Netherlands, Abayapani, Sweden ndetse na Tunisia hano iwacu ku mugabane wa Afurika. Icyo wamenya kuri iri tsinda, igihugu cya Netherlands cyangwa se Ubuholandi cyitabiriye inshuro 12, ubwo iyi ni inshuro ya 12 bitabiriye. Ni igihugu kitagira igikombe cy'isi, gifite umukinnyi w'umustari uzwi nka Virgil van Dijk akina mu ikipe ya Liverpool girara ku mugabane w'Uburayi. Ikindi kintu wamenya kigeze kugera muri finale inshuro zigera kuri 3, nicyo wagenda umenya kuri iki gihugu. Ikindi gihugu ni igihugu cy'Abayapani cyitabiriye inshuro zigera ku 8. Umukinnyi bagendera bamwita Takefusa Kubo, igihugu giherera ku mugabane wa Aziya. Iki ni igihugu kigeze gutsinda bimwe mu bihugu bigiye bikomeye nk'Abadage cyangwa se Espagne agana mu mwaka wa 2022. Nicyo waba umenya. Ikindi gihugu bakita Sweden kitabiriye inshuro 13. Umukinnyi bagendera bamwita Alexander Isaac, uyu muramuzi cyane. Ni igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi. Ni igihugu kandi gifite agahigo kuko cyarigeze kugera kuri finale mu mwaka wa 1958. Nicyo nabo nkubwiye. Ikindi gihugu ni igihugu giherereye ku mugabane wa Afurika bita Tunisia. Tunisia ni inshuro ya 7 baraba bitabiriye, nta bikombe by'isi nta gikombe cy'isi bafite. Umukinnyi bagendera bamwita Youssef Musakini Youssef, uyu nguyu niwe mustar ugenderwaho hariya. Igihugu baherereyeho ni umugabane wa Afurika nk'uko nari mbikubwiye. Ni igihugu kandi kigeze gutsinda muri imikino y'igikombe cy'isi ahagana mu mwaka wa 1980, cyagiye kigenda cyitwara neza muri no mikino igiye itandukanye. Nicyo wavugiye umenye. Irindi tsinda ni itsinda Groupe G, itsinda rya 7. Dusangamo Ababiligi, Egypt, Iran ndetse na New Zealand. Icyo wamenya muri iri tsinda, igihugu gikomeye ni Ababiligi cyitabiriye inshuro 14. Ababiligi nta gikombe cy'isi baratwara. Umukinnyi bagenderaho bamwita Kevin De Bruyne. Ni igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi, bigeze kugera ku mwanya wa 3 mu mwaka wa 2018. Abangaba nicyo wagenda umenya. Ikindi gihugu ni igihugu bita Egypt, Misiri kabisa kwa Farao. Aba nabo bitabira inshuro zigera kuri 4 nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi bagenderaho bamwita Mohamed Salah, muramuzi cyane muri Liverpool. Ni igihugu giherereye hano ku mugabane wa Afurika muri CAF. Ikindi kintu wamenya ni igihugu cyakinye imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka wa 1934, bari cyane ku mugabane wa Afurika cyagiye imikino y'igikombe cy'isi muri uriya mwaka. Iran nayo yitabiriye ku nshuro ya 7, nubwo bishoboka ko ishobora kuzasimbuzwa Ubutaliyani kuko yamaze guhakana kutazitabira iki gikombe cy'isi. Umukinnyi bagenderaho bamwita Mehdi Taremi, uyu nguyu bamugenderaho kabisa, gereye ku mugabane wa Aziya. Iran nicyo wagenda umenya. Iyi nayo ntigirenga muri group stage, nta bintu byinshi wavuga yakoze muri gikombe cy'isi. Ikindi gihugu bakita New Zealand kitabiriye ku nshuro yacyo ya 3. Umukinnyi bagendaho bamwita Chris Wood, uyu nguyu nicyo wagenda umenya. Bereye ku mugabane wa Oceania. New Zealand nicyo wagenda umenya. Ikintu bazwiho nuko mwaka wa 2010 mu gikombe cy'isi batigeze batsinda match n'imwe. Nicyo banakugego bafite, nicyo wagenda umenya kabisa. Nicyo nawe nkubwiye kuri iki gihugu cya New Zealand yerere hari ku mugabane wa Oceania. Itsinda hashi, itsinda rya 8 ririmo Espagne,
Cape Verde, Saudi Arabia ndetse na Uruguay. Igihugu kirimo gikomeye ahangaha ni Spain, yitabiriye inshuro zigera kuri 17, ikaba ifite igikombe cy'isi yatwaye mu mwaka wa 2010, ikaba igendera ku bakinnyi barimo bakomeye nk'abitwa ba Pedri. Nicyo wagenda umenya. Undi musore uzaba urimo ukomakomeye w'umustari ni uwitwa Lamine Yamal. Nguwo nicyo wawumenya. Igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi hariya, ni igihugu kandi cyazanye guhugu kugenda gikina umukino wa tic-tac muri iki gikombe cy'isi cyabaye mu mwaka wa 2010. Nicyo nabagubwiye. Cape Verde ni ku nshuro yabo ya mbere nabo bitabiriye nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi w'umustari bagenda bamwita Ryan Mendes, bahereye ku mugabane wa Afurika. Nicyo nabagubwiye kuri igikombe cya kuri iki gihugu cya Cape Verde. Ahubwo reka tujye ku gihugu cya Saudi Arabia, kitabiriye ku nshuro yabo ya 7 nta gikombe bagira. Umukinnyi bagendera bamwita Salem Al-Dawsari, uyu nguyu niwe bagenderaho, bahereye ku mugabane wa Aziya nyine. Abangaba bigeze gutsinda Argentine mu mwaka wa 2022 igihugu cya Saudi Arabia. Nicyo nabagubwiye. Uruguay ni igihugu kindi kitabiriye ku nshuro ya 15, kigira ibikombe by'isi bibiri cyatwaye mu 1950. Umukinnyi bagendera ukomeye ubuzwe bamwita Federico Valverde, muramuzi cyane muri Real Madrid. Uyu nguyu nawe agenderwaho. Igihugu gerera ku mugabane wa Afurika wa Amerika y'Epfo. Nicyo nabankubwiye. Nibo batwaye iki gikombe bwa mbere mu mateka igihugu cya Uruguay. Itsinda rya Groupe A ririmo Abafaransa, Senegal, Iraq na Norway cyangwa se Norvège kwa Haaland. Inshuro bitabiriye ni inshuro 17, bafite ibikombe by'isi batwaye mu mwaka wa 1998 ndetse na 2018, ibikombe bigera kuri 2. Umukinnyi bagenderaho ukomeye cyane ni rutahizamu ikipe ya Real Madrid Kylian Mbappé. Umugabane wereye ku mugabane w'Uburayi, bageze kuri finali ebyiri zikurikiranya mu mwaka wa 2018 ubwo batwaraga igikombe, ndetse n'ejo bundi baje kuba bagira kuri finali 2022 ubwo batsindwa n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Ikindi gihugu ni igihugu cya Senegal kitabiriye ku nshuro ya 4 nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi w'ingenzi bagendera bamwita Sadio Mane. Nicyo wamenya, bahereye ku mugabane wa Afurika. Ikindi kintu bafitaga kuko barageze muri kimwe cya 4 mu mwaka wa 2022 mu gikombe cy'isi. Nicyo wamenya. Iraq kandi nayo ni ikindi gihugu ku nshuro ya 2 bitabiriye, bafite umukinnyi ngenderwaho witwa Ayman Hussein, bakaba baherera ku mugabane wa Aziya. Abangaba bigeze gukina igikombe cy'umwaka wa 1986. Nicyo wamenya. Ikindi gihugu ni igihugu bita Norvège kwa Erling Braut Haaland, utazamu Man City, bitabiriye ku nshuro ya 4 nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi ngenzi nk'uko nahimba babwiye bamwita Erling Braut Haaland, baherera ku mugabane w'Uburayi. Abangaba bazwiho kuba barigeze gutsinda Brazil mu mwaka wa 1998. Nicyo nabakubwiye. Groupe G cyangwa se G, harimo igihugu nka Argentine, Algeria, Australia ndetse na Jordan. Nicyo wawumenye. Ni igihugu cya Algeria kigira bakitabiriye ku nshuro yabo ya 5. Dore kuri Argentine na Argentine bitabiriye ku nshuro ya 19. Bafite ibikombe by'isi 3 batwaye mu mwaka wa 1988, 1986 ndetse no mu mwaka wa 2022. Ni umukinnyi w'ingenzi bagenderaho bamwita Lionel Andreas Coutinho Messi, baherera ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Abangaba nibo baheruka gutwara iki gikombe cy'isi giheruka. Nicyo waba ugiye umenye. Ikindi gihugu ubwo ni igihugu cya Algeria kitabiriye ku nshuro ya 5, bafite ibikombe by'isi nta gikombe cy'isi bafite. Umukinnyi bagenderaho bamwita Riyad Mahrez. Uyu nicyo wagenda umenya, baherera hano ku mugabane wa Afurika, bigeze kugera muri kimwe cy'umunani mu gikombe cy'isi cya 2014. Nicyo naba nkubwiye. Ikindi gihugu ni Australia kitabiriye ku nshuro yabo ya 8 nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi bagenderaho w'ingenzi bamwita David Alaba, bahereye ku mugabane w'Uburayi hariya. Nicyo wagenda umenya. Mu mwaka wa 1954 bigeze kugera umwanya wa 3, niho nicyo kintu bakoze igikombe muri gikombe cy'isi. Ikindi gihugu ni Jordan kitabiriye ku nshuro ya mbere. Umukinnyi w'ingenzi bagenderaho bamwita Musa Al-Tamari. Uyu nguyu ni w'ingenzi bagenderaho baherera ku mugabane wa Aziya. Nicyo naho nkubwiye ku gihugu cya Jordan. Groupe K icyo wagenda umenya ni Portugal, DR Congo, Uzbekistan ndetse na Colombia. Iri tsinda icyo wamenya, Portugal ni inshuro yabo 9 nta gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi w'ingenzi bagenderaho bamwita Cristiano Ronaldo ndetse na kapiteni wa Man United. Nicyo naba nkubwiye, baherera ku mugabane w'Uburayi, ndetse agahego bafite
bigeze kugera ku mwanya wa gatatu umwaka w'1966 nicyo naba nkubwiye kuri iki gihugu cya Portugal. Ni igihugu kitezwe ko gishobora kuzakora ibikomeye muri iki gikombe cy'isi. Ikindi gihugu ni igihugu cya Congo bitabire ku nshuro yabo ya kabiri nyuma y'imyaka 52. Ni igihugu gifite abakinnyi bagiye bakomeye bitezwe barimo uwitwa Chancel Mbemba n'uwitwa Axel Twanzebe, abandi bo bitezwe. Ni igihugu gifite agahigo kuko bake cyaritaye mu mwaka w'1974 bakaba bamaze imyaka 52. Uzbekistan ni igihugu cyitabiriye ku nshuro ya mbere, nabo umukino bafite bagenda bamwita Eldor Shomurodov. Uyu nguyu niwe wagenda umenya abarera ku mugabane wa Aziya, nibo bambere bagiye gukina igikombe cy'isi nabyishwa bavugaho. Ikindi gihugu bakita Colombia ku nshuro ya karindwi, umukino bagendera bamwita Luis Diaz barera ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Agahigo bigeze kugira muri kimwe cya kane mwaka wa 2014 igikombe cy'isi cyaberaga hariya muri Brazil. Nicyo wagenda umenya. Mu itsinda R ari naryo rya nyuma nk'abantu mwe, ni itsinda riherereye mu gihugu ikipe y'igihugu y'Abongereza yitabire ku inshuro 17 bafite igikombe cy'isi baheruka mu mwaka w'1966. Umukinnyi bafite w'ingenzi ukomeye bamwita Jude Bellingham. Uyu nguyu umukinnyi w'umustari bafite watakira igihugu cy'Abongereza, nicyo waba ugiye umenye, ndetse na rutahizamu ukomeye ukinira ikipe ya Bayern Munich. Uyu nguyu nawe amuzi cyane amwita Harry Kane. Abagahigo bafite nyine nuko bigeze gutwara iki gikombe mu mwaka w'1966. Nicyo naba nkubwiye. Ikindi gihugu ni igihugu cya Croatia cya Muzehe Luka Modric cyitabire ku nshuro ya karindwi. Umukinnyi w'ingenzi nyine w'umustar urimo bamwita Luka Modric, ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye nka ba Perisic. Abangaba bigeze kugera kuri finali ubwo batsindwaga n'Abafaransa mu mwaka w'2018. Nicyo naba nkubwiye. Ikindi gihugu ni igihugu cya Ghana cyitabire ku nshuro ya gatanu na gikombe cy'isi bagira. Umukinnyi bagendera bamwita Mohamed Kudus. Uyu nguyu niwe mukinnyi w'umusare bagira ku mugabane wa Afurika. Iki gihugu kandi kigeze kugera muri kimwe cya kane mu mwaka w'2010 mu gikombe cy'isi cyaberaga muri Afurika y'Epfo. Nicyo wamenya. Ikindi gihugu ni igihugu cya Panama, nabo baraba bitabiriye ku nshuro yabo ya kabiri kuko umukinnyi bagendera bamwita Anibal Godoy. Iki gihugu nicyo wagenda umenya. Iki gihugu kigeze kugaragaza ubushongore muri gikombe cy'isi cyabaye mu mwaka w'2018. Iki nacyo nicyo naba nkubwiye kuri iki gihugu. Ngana ku musozo icyo wamenya, hari ibihugu byitezwe ko bishobora kuzaba bihabwa amahirwe yo gutwara iki gikombe cy'isi. Igihugu gihabwa amahirwe cya mbere ni ikipe y'igihugu y'Abafaransa kabisa bayobowe na rutahizamu Kylian Mbappe. Igihugu cya kabiri gihabwa amahirwe ni igihugu cya Espagne cy'umusore ukunzwe n'abatari bake muri no minsi, Lamine Yamal. Ikindi kintu wamenya ni igikombe cy'isi, ni ikindi gihugu gihabwa amahirwe ni igihugu kipe y'igihugu y'Abongereza. Ikindi gihugu gihabwa amahirwe ni igihugu cya Portugal, ndetse igihugu cya gatanu gihabwa amahirwe akaba ari igihugu cya Argentine. Nicyo naba ngiye nkubwiye. Ntekereza ko byinshi kuri imikino y'igikombe cy'isi baviriye muzi n'umuzingo. Ibindi naho ubutaha mu biganiro bizajya bigenda bikurikiraho uko nzangenda mbona amakuru zanza updatinga mw'abantu mwe. Unyandikire muri comment umugire niba wumva hari icyo wakongeramo bisa nzaze mbagarukiraho ubutaha. Ciao. Iyi ni Nepo TV official. Wibuke kureba ko wakoze subscribe.